I would go back and look at the National Development Plan because I think a lot of good work has been done in the National Development Plan. Rira barasa zuro ya Paramende ya Usumbe. Rira barasa na Mafhungo lirikote la mubango wa buhosi uhuru habavenda. Da lokobara madekwa na hariko batanganiza ka Mafhungo ya Tshivenda panoka SABC 2. Ngamurau ha mingwa ya furaru ya mubuso musa wa demokrasi zazino hobo ya mubuso wa mpumbano ya buti amahoro mubuso wanga wonuyu wodobumbi wanga murau aketugute za utoma wanga ngwagirida taefutai ina heyaba oshitoba na mahoro asumbe fizi butanoni la rushaka girida taefutai ina Wamba didoba afuha aniswa na mirada ya Paramende chine chuchifinga. Ngamuro hazonezo hodokonaha utsinginyo afungo la utoma mubuso wa mbombano ya buti ya mahoro. Tipiko churwane huu kwa tisa buti kamubuso ubaka mubuso wa chitarura. Mungo wa mirada ya Paramende musi wonoyo. Wewa doba afu bakiti wa umara Paramende nga shipinga cha mbuso wa demokrasi. Ndivo Kamal Mansura. Wewa ambazo debirao. When Dr. Jinwala was nominated and became the Speaker of the House, and because of our national unity of the time, these days they call it the moonshot and they call it the multi-party team. The terminology in 1994 was government of national unity. And they all stood together for that national unity. I wish we could get back to national unity rather than a coalition. Vomansura barichingo cha zupikwa za GNU ufanira uba upera panda na puraneza mbiriziso ya rushaka. I would go back to the National Development Plan. I would go back and look at the National Development Plan because I think a lot of good work has been done in the National Development Plan in terms of priorities of government. Chipichi cha presidente cha uvura Paramende chidorabererwa udobiserwa kagara zwine mu buso uyu wa GNU wadochimbizwa ngayo. Mubuso musa wa mbumbano ya buti ya mahoro ndi tenganirano ya mahoro wasumbe kati na mahoro matanu ani abachipida cha kabinete fizi na huozoraro abangu washimisani bali horo la ANC katenganano ya bararu woba basakotakala zo jeniswa amangu mahoro kama uso noyu Chimi sochurani cha horo la ANC NEC ndicho na chachada na urubumbiwe mubuso wa tenganirano ya mahoro njambedzano zotavukati ya ANC na DA na IFP mangu mahoro ajenereranga murao muhaturo murwane bo anisa mirado ya Paramende. The votes are as follows. Honorable J.S. Malema, 44 votes. Honorable MC Ramaphosa, 283 votes. Keto za president wa Shango zirabareswa nga muhaturo murwane wo Raymond Zondo uzodori bisaka obe wa president Esturuni nge Union Buildings. To the well-being of the Republic and all its people. So help me God. Ngamurau haujana president Esturuni hodoba na mangwaro abahone bukati ya ANC na DA nganyambedzano za bumba muso muswa. Following discussions over the course of the last few weeks, a total of 11 parties have elected to work together in government as well as in parliament. Presidente botudibaza mirado ya kabinete. We have had to consider how to form a new government in a manner that advances the national interest. Feizi vundoni la Gauteng ubuso wa mbumbano ya buti amahoro sodo kondoru bumbiwe mwananga vundu bo panzali sufi na DA abo barero shikara tenderano. The framework of the ANC is very clear. We must bring as many parties as possible. So we are not in forming a coalition or even a grand coalition with Democratic Alliance. It was a situation in which we would respect each other's proportion of the electoral result
and agree on the composition of an executive. The ANC and the DA and any other party to conclude the outstanding issues between them without further delay. Zoderaro Presidente azongobaluchera ubva kamadzangano abaledzani Kosatu na SACP. I went to the ANC, it was back and forth, begging people to actually focus on the possible revolutionary path. It will be better to be irritated by the EFF in cabinet than to be irritated by the neoliberal forces who want to be dominant and take control of the revolution. Presidente bokoda uri kuvangano ya kabinete yochembera zwavudi na wona ministers obvao kama mahoro politiki. Vali horo la umkhonto wesizwe party basukisa mangaro achihade kote krone ya Gauteng Tirboni ya Johannesburg uhanezana na ndira ine baino kashia shaka SABC yakotaru sangayo mubuso muswa baino kashia shaka bakotaru cheza mubuso muswa wa JNU sa mubuso wa mbumbano ya uti ya mahoro fizi val horo la MK bakotada udefari ya SABC kataruso yabo ya mubuso muswa ichijiwa saisi umreoni kati na upfuka odimisa ngaonga hote fizi ba SABC baruzinezwa kwambuwanga MK party azupfare na ruti muhurane wa SABC wa Mafhungo wa musheshe munare barikashero shaka ya SABC idodi merera ramurayo. Mashirini aniapira randa za bilioni za fumi oriferwa bateri bonopera milioni nti nafu ngaba chimero ya mutero ya mbire pana Afrika Chipembe kana SARS mu komisionari wa SARS wa Edward Gesvetter bomba na bora Mafhungo baino kasho kana kaino karangwa ya uhumisa mutero. We strongly urge employers to assist their own employees when issuing employee tax certificates, the so-called IRP5s, to enable them to understand what these are about and what to do with it. Employers are also requested not to send work seekers to come to SARS and register as a precondition for being interviewed. This is an unnecessary burden on individuals, many of whom are already struggling financially. Once an offer of employment is made, the employer has an obligation, but also the online facility to register a new employee and taxpayer seamlessly. Waiting in long queues are really unpleasant, especially during these cold winter days, and often undignified. Azazno rubaka bufiwa batereri rose safungo la ugonya mitengo ya mtagasi. Ugonyiswa mitagasi zikurifara ngandrene asibe ya butinalti ngamanda ndose zarenerne rakatito goba zikurina nisera bushai zvitori ridzule riba pasi udogonyiswa mitagasi zikomba vaisanga manda ni masipala khavambule ngalo eliku wamba ngoho khanendisha ya uzitokondesa ngauri no shimandi ya pakatishuni nditokoropa phala na bala and ugonya ha mitagasi zviyamboro zvona zvino zvikodogonya zvavaisa nendisha yawo asi Mafhungo akudhina kuti kamadzula kwa South Africa mudagasi kudhuresa ngamanda lune ripesona richikorenga mudagasi ngachelebengisa ngori nitochajiwa ngava masipala kana nevaiscom kubva hapo nachajiwa ngane konena korenga onera nikorenga pa maya ugonya mudagasi sikoti urengedzera vusiwana mudagasi ukodhura ezo ukodhura utotomera ninge chikare chamulironi roro mbika nga mudagasi hey noto vanotorenga mudagasi pazvigidi nazvigidi. Vaimereri bamurayo bandu ya buhusi hampepo ramabulana bako hanera kazine bari mkororo masindi mpepu hasukere tode ya za ubako sikuru ya rushaka robavenda masindi ania kubanga chidorecho chisina omune ramingwa yo barao ukwamba uri ndiene mu life wa buhusi one adotebera kotsia we mtavu bochimangazo mpepo ramabulana beba zama ngwa ogidata efuta esumbe kotsi mnene wawe botoni mpepo ramabulana obuminoro chidroni icho ngamurahu amusi masindi ojia magamurayo auriba viswe chidroni urutende bobudi obaikote.
ndikoliwa chote mulandu wa thoma mulova nga muramusi wo gadziwa lwa tshifhinga tshilapfu ndi ono la mulandu wa muvhango wa vhosi vhulwa vhavenḓa ndi vhukati ha mukololo masindi Mphephu na nnḓu ya vhuhosi ya Mphephu ine yeneyo yavha yo nanga vhutoni Mphephu Ramabulana sa vhone khosi khulu ya vhavenḓa musi zwo ralo ene muṋe mukololo masindi Mphephu o ḓo ima a ḓo vhidziwa phanḓa u ṋeavho vhuṱanzi hawe hanefho u bva tsha mulovha a tshi khou khwaṱhisedza uri ene o tenda uri zwo mu fanela uri a dzhie tshidzulo tsha vhosi vhulwa vhavenḓa ngauri ene o bebiwa nga mufumakadzi wa dzekiso ne avha mme awe ndi vho Fulufhelo Mphephu vhane vho no ḓi ri sia hanefho u sumbedza uri o fanela tshoṱhe ngo dzula kha vhuhosi nahone zwa uri ene u mufumakadzi a zwi ambi tshithu mulovha o ḓo guma a tshi khou amba hezwo fhedziha na musi a ḓisa phanḓa na u vhudziseswa mbudziso a omela kha ḽeḽia ḽori u tou vha na vhuṱanzi uri mme awo vho Fulufhelo vhane vho no ḓi ri sia vho ḓa vha vhingiwa lwa nḓila ya dzekiso nga vha muṱa muhulwane na dzikha khulwane dza Mphephu ndi ngazwo ene a tshi khou tenda uri o fanelwa nga hetshinoni tshidzulo fhedziha vhaimeleli vha mulayo vha muṱa wa Mphephu muṱa wa Musanda vha khou sumbedza uri mme awe a si mufumakadzi wa dzekiso nahone musi ene kana khotsi yawe vho dimbanyika tshimangadzo Mphephu vha tshi vha vhuhosini ene o vha no ḓi bebiwa lune nga mulayo wa Tshivenḓa a zwi ngo tendeliwa uri muthu anga vha khosi arali o bebiwa khotsi yawe vha sathu vha khotsi kana vha sathu vha musanda fhedziha ndi fhungo ḽine ḽa khou ya phanḓa fhedzi ri tshi khou amba na musi o guma masindi Mphephu o guma ri tshi ḓa kha mafhungo o vhudziseswa nga nnḓa ha musi a tshi nga dovha hafhu a vhidziwa tshifhingani tshiḓaho ndi hafho hune ho mulandu wo guma hone na musi fhedzi ndi mulandu une u khou ya phanḓa u swika nga ḽavhuṱanu vha songo vha itako ra vhuya zwino sikali ri khou dovha hafhu vha ṱanganedza kha mafhungo a Tshivenda fhano kha SABC 2 Malanga vundu wa KwaZulu-Natal vho Thamsanqa Ntuli vho dalela fhethu ho kwameaho nga mililo kha vundu ilo vho Ntuli vha ri vho no thoma u ṋetshedza thikhedzo kha vho kwameaho nga tshiwo tsha mulilo. We've already started to make interventions, providing temporary shelters, providing some hampers, departments of cooperative government and traditional affairs, social development, and also human settlement. They've provided some reliefs, and the other main reason we wanted to have that special cabinet, we wanted to also consider some sort of interventions, collaborations that we may need, because the extent this disaster has gone, in fact, it requires extra intervention, both from national government and also from the private sector and the social partners. That is how far we had to actually consider the mitigating way forward in terms of what has happened. Katika dibaka fungo lenele la muliro ba tshumelo za shishi kha khori ya ḓorobo ya Johannesburg vho thoma fulo ḽa u tsivhudza vhadzulapo nga khombo dza muliro ho vha na zwiwo zwinzhi zwa muliro khathihi na tshiwo tsha Namusingi Alexander ṅwana wa miṅwaha ya rathi a swela mushashani a lovha khathihi na zwo zwa mpfuze zwa itea ngei vunḓuni ḽa KwaZulu-Natal. O ravhesa zwinzhi na musi fano dza khasho ri na Robert Malaudzi vhane vha ḓo ri ṱalutshedza zwinzhi nga fulo vho Robert Madekwana ri khou ṱanganedza kha mafhungo a Tshivenda. Madekwana mashina vha ṱaleli vha television ngenda. Ri khou lavhelesa fulo ḽine vha vha khalo ndi fulo ḽa mini iḽi ndi ngani vho thoma fulo iḽi? Ya fulo iḽi ḽashu ri ḽi vhidza uri prevention is the future. Ndi hafha hune ra vha ri khou sedza zwiwo zwine zwa khou itea nga maanḓa hafha fhethu ndi vhuponi ha mishashani sa izwi zwino ho vhuria musi vhadzulapo vha tshi khou lingedza u ḓidudedza vha vha khou shumisa zwivhaswa zwo uya nga u fhambanana zwino wo vha na dzikhombo dzine dza itea dzine dza vha uri dzi a sia mishasha i tshiswa na vhathu vha tshi ṱutshela nga matshilo avho. Ndi dzifhio kha musi khombo dzine ra nga to dzi amba ra to dzi faravho nga zwanḓa uri dzi ndi khombo khulwanesa dzo no iteaho dzo livhisaho kha uri vha swika na hune vha thoma heḽi fulo? Ya nga maanḓa hafha fhethu vhupo ha mishashani ri vhona vha khou shumisa zwone nga dzi mbaula dzi phurama stofu makhandela ngo ralo ri wana uri kushumiselo kwa izwi vhaswa ndi kone kwa vhuri arali zwi khou ṱhogomeliwa
kwa wanga mililo nga manda zwo nga zimbaula ri vha ri khou isa mulaedza nga manda kha lushaka uri musi tshi khou shumisiwa i shumiswa fhethu ne ya vhori wa dzhena muya kana u vulea na zwo uri musi vhathu vha tshi eḓela vha tea uri vha i bvisela ngeno nnḓa u itela uri vha sa hambele ilani mutsi une wa tshi khou bva kha ilani mbaula ngauri u a hambela lune vhathu zwa kombetshedzea uri thamusi vhathu vha nga fhedza vha tshi khou ḓitshela nga matshilo avho. Ndi elifulo samusi ḽo thoma zwino li khou guma lini? Fulo ḽashu ri ḽi ita vhuria vhuṅwe na vhuṅwe kha vhuria tshifhinga tshoṱhe ngauri ri vha ro sedza uri zwiwo ri khou lingedza uri ri tshivhalo tsha zwiwo zwine zwa khou itea nga maanḓa zwi khou vhangiwa nga zwivhaswa tshi tsele fhasi kana ri tou tshi thivhela tshoṱhe. Zwi amba uri ro thoma zwezwi vhuria vhu tshi tou thoma u bva hanefha nga dzi 1 ḽi ḓo tshimbila vhuria hoṱhe ṱhamusi u swikela hanengei nga ṅwedzini wa September ṱhamusi tshi vho fhela ndi hone ra vhori ri nga vha fulo ḽa lu tshi ḓovha ḽi khou fhela sa zwino ḓuvhani ḽa matshelo ri ḓo vha ri khou dalela vhuponi hafha Soweto Tladi hune ha vha uri nahone ri ḓo vha ri khou ita bembela kha lushaka uri kha ri ṱhogomele zwivhaswa musi nga aya maḓuvha a vhuria muhashi na vhathetshelesi. Musi ri tshi tou lavhelesa ri tshi khou sedza fulo ḽeḽo ndi ṅwedzi wa Fulwana zwino a vho ngo no lenga u thoma kha fulo eḽi ngauri ri no tou vha vhukati tshoṱhe ya Maria. Hai muhashi ri sa tshumelo dza shishi ro dzhia ḽiga ḽa uri hai a ri nga ḓo tou imela vho zwiwo zwi tshi itea ri tea uri ri bve ri ye lushakani ri ambe na lushaka kha uri vha nga tsireledzea hani kha zwiwo zwoṱhe ri sa ambi fhedzi nga zwiwo zwa mililo arali hu tshifhinga tsha tshilimo zwi amba uri wa vhona thaidzo ya miḓalo ngo ralo ri vha ri khou sedza fhungo ḽa miḓalo zwino ngauri ndi tshifhinga tsha vhuria ri vha ri khou amba fhungo ḽa vhuria zwi amba uri hayanoni Mafhungo ra vha ri khou a ita muhashi a ri tou a ita fhedzi zwino ngauri ndi vhuria ri a ita ṅwaha woṱhe ri tshi khou ya ngauri khalaṅwaha ndi ifhio ri tshi tshentsha mulaedza washu une ra vha ri khou isa kha lushaka. Ri sedze vhona uri ra lavhelesa vhashumi vhane vha shuma kha muhasho hune vhane vha shuma kha wa u zwidzima mulilo ri ḓi wana tshifhinga tshinzhi u fana na kha vunḓu ḽa KwaZulu Natal ri khou wana huna vhashumi vhane vha vho ri sia afha ri tshi khou lavhelesa vho fhano kha vunḓu ḽashu ḽa Gauteng tsireledzo ndi ngafhani na u pfumbudziwa havho vhashumi zwo khwaṱha nga nḓila ḓe na ri nga amba uri havha vhathu vho lugela tshoṱhe hune vha nga ḓidzhenisa kha fulo heḽi. Muhashi vha khou vhudzisa mbuso ya ndeme vhukuma mushumo washu muhashi u a lemela nga maanḓa u khombo zwavhuḓi musi muthu a tshi khou vuwa a tshi khou ya mushumoni hu na khonadzeo khulwane nga maanḓa dzine dza vha uri ṱhamusi hoyo muthu a nga si kone uri a dovha a vhuyele hayani a vhe na muṱa wawe nga nṱhani ya uri a khombo a nga ṱutshela nga vhutshilo wawe musi a tshi khou ya kha tshiwo kana arali hanefho kha tshiwo a tshi khou lingedza u thusa sa zwa ra zwi vhona ngei KwaZulu Natal a ṱutshela nga vhutshilo hawe zwi amba uri zwi a ṱoḓea uri tshifhinga tshoṱhe u pfumbudziwa ha vha zwidzima mulilo hu vhe ha maimo a nṱha vhukuma ndi ngazwo namusi hu si na zwiwo muhashi ri a lingedza uri ri vhe na exercise kana u ḓi khwinisa zwithu zwine zwa vhona uri kha mushumo washu uri ri kone u vha ri kha tshiimo tshine tsha vha uri musi ri tshi khou shuma ita mushumo washu ri kone u thivhela zwiwo zwine zwa nga itea sa hezwi tshine tsha vha tshi amba tsha uri ṱhamusi tsha u ṱutshela nga matshilo zwi amba uri mushumo washu ndi mushumo une wa vhona uri u a ṱoḓa uri ri vhe ri kha maimo a nṱha ṱhamusi nga nḓila ine ra khou ḓisa ngayo tshumelo kha lushaka. Musi tshi tevhela tshiwo tsho iteaho fhaḽa tshikolobulasi tsha Alexander kha ri lavhelesa na uri ri khou vhona uri ndi ṅwana muṱuku o ri siaho kha ri ḓo lavhelesa uri ndi zwifhio zwithu zwine u bva kha muhasho vha nga tou zwi tsivhudza na vhathu vhane khamusi vha dzula vhuponi ha mishashani. Melaedza washu kha nga maanḓa kha vhathu vhapo wa mishashani ndi wa uri vhana vha songo siwa ṱhamusi vha si khou ṱhogomeliwa ngori khou wana uri hu khou vha na zwiwo zwinzhi zwine zwa vha uri vhana vha khou ri sia vhathu vha tshi khou ya hanefha fhethu ho ḓimvumvusa maḓikitani kana mahalwani ngo tou ralo. Mulaedza washu ndi wa uri kha ri ṱhamusi vhana kha vha siwe na muthu ṱhamusi kana mudzulatsini ane a vha uri a nga vha ṱhogomela u itela uri vha songo kombetshedzea uri ṱhamusi vha nga ḓitela zwiḽiwa kana vha nga funga zwi no nga zwivhaswa zwo no nga dzi hithara dzi phiramaso fungo ndo ralo mashi. Vha Mulodzi ri khou livhuwa nga maanḓa tshifhinga tshavho. Ri livhuwa mashi na vhathetshelesi. Khazwo ndi musi ri tshi khou amba na vho Robert Mulaudzi u bva kha zwa tshumelo ya shishi u bva fhano ḓoroboni ya Johannesburg vha tshi khou ṱalutshedza zwinzhi na nga fulo ḽavho ḽine ḽa khou ralo u bvela phanḓa u swika zwino.
Abamita yabana abafumiti bebarwa komboni ya badani begefera wonga la uraru bari urenga okunyerezwa atodisiso panda hamusi bachiburunga abafunwa babo zikondanisa butungu habo ofaro mushumo bo erelwa bana aba nge Carltonville bukobera abdurabo ya Johannesburg muta wahahlalela ogererwa ngabana bana komboni ne naone mumiriri wa muta bari urindera ndingo za DNA zikondanisa butungu habo. Naho bachikuribuwa uri umubuso we generera wavundu fezi mita iyi ikwamburi butungu wa ukhererwa ngabana babo bukade babunji utungupadza kana utungufara habo zoba zikagara chote ngachipinga chamsi beka mushumo wa chumbuzi. Zauzina urwadisera Mafhungo za ekonomi uneranda na musi ya wanara iwana manda musi chivambedzwa na mango masire maurwane alifasi. Dollar radi 18 rands 9 cents, bond on the 23.41 cents, kana euro on the 19 rands 67 cents, pule ya Botswana the 1 rand 33 cents. Mikobe fala JSE ifasi. Kasbara za busuku ndi $2,449, kino platinum ndi $992, oil singo koneke soho ndi $83.94 gafagi. Ala musiri ya Gaza nepa adwa madeka na abudi ubakando ya komunara ndende.